Om Swastiastu. Ini idedane sareng sami penyapi gatra dimogi sapeken mak lan rahayu. Titiang Kadek Trisna Suryantari, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa lan Sastra Agama Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugiwa dan Denpasar. Pada mangkin titiang jagi latarang ngenimin indik tata cara nyurat aksara ring lontar miwah napi manten piranti-piranti sane patut kasihagia. Duaning puniki kanton pelajahan titiang sampura peprada yang wenten keilangan. Ini dari sarang kami sebelum kita matur sampunang lali satu elingan like, comment, dan subscribe channel UKM Keterampilan Berbahasa Bali. Hingga nonton makin titiang matur terus biar sayang. Hingga piranti-piranti sane patut kasihageang ritat kala nyurat aksara ring lontar inggih punika wenten dulang. Piranti sane kaping kalih niki mawasta lungke-lungke. Piranti sane kaping 3 niki mawasta lontar. Piranti sane kaping 4 niki mawasta panglupa. Piranti sane kaping 5 niki mawasta sumpe keanggen nyepit lontar. Piranti sane kaping 6 niki mawasta tingkih sane sampun metunu. Miwah sane kaping 7 niki mawasta pensil lan penggaris.